ukuphilisa uxolelana khumbule ekhaya khumbule ekhaya khumbule ekhaya. Ungona ukuthi njalo ulahlekelwa amalungu omndeni. Ngesinye isikhathi uhlukana nabangani, abalingani, njalo njalo. Kodwa mhlawumbe lokho kusuke kusho ukuthi sekufika isikhathi sokuba ube wedwa. Ngoba nakuba kukuhle ukuba nabantu, ngesinye isikhathi kungcono ukuba wedwa. Ngesinye isikhathi awudingi ukuthola labo abakulahlekela. Ngesinye isikhathi udinga ukuzithola wena. Ungesabi ukuthi ube wedwa, ngokuba ukuba wedwa akusho ukuba uwedwa. Cabanga nje ukuthi kuzokusizana ukuzuza wonke umuntu emhlabeni, kodwa ulahlekelwe wena. Ngikubingelela ngalowo mqondo mbukeli. Igama lami ngu-Andile Khalisiwe. Ake sibone ukuthi ngabe kusihlwa sikuphatheleni. Xolele mthaka. Ngangikupe angaka wena ukhona uzama ukungitshela ukuthi ngixolele. Yini into efanele uyixolelayo le? Nangisiyelani nokufanele. Amanga awadibani nenyanga. Hayi wawuzikhethela. Namanje ke mina ngiyazikhethela ke. Anebe nginaphoya ezingakhona ukukhetha. Usimama usuba bami. Masilungise le. Destroyile phela zonke. Ndiyayiqonda boy. Destroyile ba. Udestroyile ngeze ngibe lento nengiyi. Right sir. Kwezinye zezindaba ezimfushane kwabalahlekile mbukeli sahlangana no-Anele Ntsodo waseKempton Park eGoli owayecela ukufundisa umndeni wakhe. Ake sithumele izintambo kuSamora Mangesi okunguyena ozosihola ekutheni yaqhubeka yaze yafika kule ndaba. Igama lami ngu-Anele Ntsodo, ngibhalela ukukhumbula ekhaya nokuthi ngikwazi ifamily yami. Ngikhulela e-Van Place of Safety kuyimi noSifanele Ntsodo. Okay. Abazali sebashiya bengina 4 years, uSifanele ana 10. uSifanele wangitshela ukuthi ubaba bokunzaka Ntsodo, umama boku-Ana. Ubhuti wami beyahlala ngicocela ukuthi si-split nabazali bami. Ubaba was abusive kibo bonke endlini. So umama uthe sakakhathala ukushaya ubaba, wathatha ubosisi bami u-Anderson noMagugu wadecide ukubaleka nawo. Then nobaba naye asithatha mina noSifanele ayoshiya eparkini yaseBinoni. Then sathola ama-neighbors lawa bewahlala eduze nale park leyo basise-Van Place of Safety. Fika kwami e-Van Place of Safety ngifike bokuyi-94 ngikhulela khona, ngiphume 2000 e-Place of Safety. Lekhathi uHerald as-adopt. Ukuphuma kwethu vele e-Place of Safety behlanu Herald, everything was okay, yasibhadalele esikolweni, ayenza yonke into. Herald uthe sakalwa nama-China, wadecide ukubuyela emuva e-USA. Then it's when izinto zacala ukuba complicated. uSifanele akufani ukuthi adrop out ka-grade 12 ayongisebenzela. Ayosebenza ukuthi nami ngilale endlini. Then 2010 ubhuti wami kula ashona khona. Nakhona if bengasumama magama bengenze ngikhona kumncaba. Kwenye yeziqondo edlulileyo apha kule nkqubo yethu ke siya saniphathela ibali apho sizokhupha isibhengezo ubana uAnele ukhangela usapho lwakhe. Namhlanje ke siniphathele indaba ezimnandi ngoba emva kweminyaka uAnele ejikeleza kwiindawo ngendawo ehlala nasestratweni. Namhlanje sizabadibanisa bathi nca Bostik. Molweni betnani. Ndingubuti Msila. Lo secala kwami inkosikazi yami uAna. Into enizise apha ngumntana wami endiye ndambona eTV, uAnele igama. Ndive inhliziyo ebuhlungu kakhulu apho indivise kakhulu xa ethi ubhuti wami utshonile. Nginqwenela nje ukuthi ndifumane uAnele ngoba usuke emncane kum. Kubuhlungu ke lokho tata, ngoba ma umntana wakho umzele kufuneka uthi ma efayo umazi ntsho ithambo lakhe apho likhona. Konkonko. Molweni ekhaya. Molo bhuti. NdinguSamora mna. Ndihamba nabantu balapha kokhumbula ekhaya. Molo bhuti. Ndize malunga
nonyana wenu. Phambi koba ke sibone uba singenza njani na, ndingacela into yobana nindithathe nindibeke ngento yoba kwenzeka ntoni na. Sasisebenza emaplasini. Ngoku kwafumanisa into yoba iplasi sasisebenza kulo imali incane. Ndaphuma ndaya kufuna ngale kweBhenoni, Babisfontein. Ndawufumana umsebenzi, ndabuya ndafika umama engekho. Lo mfana wam mdala nguye ke sasiso kakhulu. Ndithi umsebenzi ndiwufumene. Athi tata ndihamba nawe, uzawubuya uzobathatha abanye. Sithi ma sisendleleni, athi ndiyabuya tata, kanti uyolanda lo mncane. Kube kuvela iteksi ayindiqabele ndiyofika nabapho ndisebenza khona. Ndisebenzile apho 2 months ne. Ndicele kuSifanele, mandirhola ndifuna ukulanda umamakho nabantwana bakokwenu sivisisana. Amateksi endawaqabela abayi-3. Mandijonga ipokotho iyashota. Ngoku kufumaniseka into yoba mandibambe i-peace job apha, uthi sigcwalisele le mali. Apho ndone khona kukuhlala ukusukela ngoMvulo till ngoLwesine, ngoba siqabele eFriday ukubuyela emva. Masifika beza bonke abantu bendawo bathi hayi abantwana bakho bathathwa izolo. Umlungu biza amaphoyisa. Bebeyaleziwe abantwana? Abantwana ndandibayaleze koomakhelwane. Okay. Umlungu yena zange ndimxelele uba ndiyaphi. Yeah. So ndithe mandibuya kuthiwa abantwana bakho bathathiwe. Ndaya emlungwini. Wathi umlungu mandiye epolice station. Amaphoyisa ke ngelaa xesha ebengakhona ukuthetha nawe ngendlela yokuba aza khomba indlela uba kunje. Uthi ndithe Bosberg, uma ufuna abantwana bakho hamba eBosberg. Masifika kuloo ndawo seva kuthiwa bebelapha abantwana abanjengalawo. Sahamba ilanga latshona tata. Kwafuna ufumaniseka into yoba masibuyele emva. Sabuya kuvekezayo. Saya kunemikhukhu engale ezantsi kuthiwa kwaWolf. Kwathiwa naba masivela apha bekho. Tata ndihambile ndafuna ukuya eZangomeni. Mandifike eSangomeni sithi abantwana bakho bayaphila bazawubuya. Futhi ngeba ndithenge imoto ngemali endiyisebenzise ukufuna abantwana bam. Omnye uye wandixelela ukuthi kunelifa elimnyama kwabantwana. Ekusho ukuthi ke manje elo lifa elimnyama kukutshona kwalo umfana uSifanele. Mama, ndicela ukuza kuwe ndikubuza into yokubana ngeli xesha eli nikhangela abantwana nimane nigoduka ningabafumenanga, uziva kanjani ngelaa xesha? Hayi, ndibuhlungu. Yabona nangoku ayisendi nomzimba. Hayi ngomzimba wakhe. Soloko kuhamba abantwana. Kwaphinde kwazotsho omnye watshona nomnye nesakho. Ndicela ukho ndibalisele ngale yoba uthi kwatsha umntana. Ndandisemsebenzini, bendisebenza ekhitshini, ebeshiyeka nabantwana bam. Bebena 9 months. Ndiyasebenza, ndiyaziva ndikhathele. Ithi ndandikhathela athi umlungu kutheni wakhathala, ndithi andazi ndisiva ndinevalo, andazi laa nto. Athi hayi zama usele noba yitiya uzawuphelelwa ngamandla.
nandiqala ndithi ndibamba le komityi yandinikeza yona ndive isikhalo ngapha andithi ndiyavela ngabantwana bam bayabaleka bayakhala bathi mama kuyatshintsha umntu anelele nasithi siyangena sifumana umlilo somkhulu ngaka watshela apho waphela ena 9 months waphela kumntana futhu samngcwaba umloda tata uba usifanele zange ahlukane nami alahleke ndandimbona wayekhona apha engqondweni zikhona indawo apho kulahlwa inyama lezi emadampini so wayehamba atshona apho engasixelelanga abuye umntanami esindwa ebusuku esindwa yintoni inyama ibingumntana ozamayo aye emashopu aqhubele abantu abathengayo amatroli bamnikeze abuye nayo ekhaya le mali afika ayithele phansi athi nansi imali mama ekusho ukuthi kungoku ngeba ndikude kakubi amasiko alapha ekhaya athini ngezinto ekufuneka zenzekile ukuze okokuqala uAnele aziwe into yobana ubuyile kunye nezinto ekufuneka zenzelwe usifanele Anele njengoba evelile ufanele simamkele ngegazi simfake ekhaya ngempepho kakuhle nje usifanele xa sisazi indlu yakhe apho ikhoyo siyokulanda umoya wakhe simkhombise ikhaya apho likhoyo yonke lento ilisiko lasekhaya ndinguNtsundu mna wala usophitshiye emnyama ongqolo umsila uvela bembhensela kundivisa kamnandi tata ukuva uzithutha ngezi ziduko ngoba umakhulu wam wayenguMaNtsundu so kuyavakala ngathi siyolanda umzala wam namhlanje mas Angeke lube lude kakhulu uhambo lwethu njengoba sisuka eBoksburg ekuruleni silibangise eKempton Park okuhambo luzosithatha cishe imizuzu engama-30. njengoba bendisitsho ndithi nokuba ndingafika emavukuvuku enjani ndingamncamela yonke into endinayo uba makabe mhle afane nabanye masiyene ke sengapha bantu abadanza ke ndinike ithuba lona umgamo nohambe nedwa mole mole aphile mhlaba ngiyangipheya ngaka wena ukhona ngizomtshela ukuthi ngixolele yini into efanele uyixolelayo le ma kaloku usifanele mina ngaze ngingcwabela yena mina mamela andinashiyani semsebenzini nandisiyani bakhona banele wena ufuna bosesibamphela mina angifuni izinto eziningi and ngazile ukuthi bazothola wena bengafuni wena bengifuna ubu-andiswa mani ayikho into engiyifuna ukuhlanganisa nawe wena wenze hlupheka impilo yami yonke ngihlupheka impilo yami yonke ngilo ngihlupheka emzini ngihlupheka kuphi yini into namhlanje ngibize ngobaba sizayilungisa le yini into ezolungisa pha sohlala phansi thanda ngiyakuthanda angifuni eduze lapho angifuni eduze lapho sorry boy angifuni bona mntana mna nazikhethela ukuthi mani ndishiye ngokuthi ndingumntu ongumama bengakanabi ngasothi ngazikhethela bendingekho anowashiya nobaba naye satha sidatlaza naye yini into eseyikhuluma ngiyaxolisa boy kakhulu
Ma ungamele ba. Na ukuhlukumeza kakhulu. Sifanele ungitshele zonke izinto. Nenza ukuthi sekashona impilo yami yabanjani. Namhlanje mina ngithini ye abazali bami bafikile mina. Ngijabule mina ngithi abazali bami bafikile. Ngiyakuthanda ma. Ngifuna bose. Ngakho. Anazi ukuthi sekunomntwana. Anazi ukuthi kufanele nomntwana. Divile ukuthi nomntana. Uphi yena umntana? Mlethe dikhona. Ayohlukumezeka naye nemthathaze naye. Boy masenze kanje enye nenye sayikhuluma ekhaya. Udestroyile bebela zeke. Ndiyayiqonda boy. Udestroyile ba. Udestroyile ngize ngibe lento lengiyiyo. Iza mfana. Sengazi namajela ngenxa yokuthi baba. Ngikhubazile boyena. Ngikhulile. Ngikhubazile boyena. Cabanga from ningishekisa sengakanani. Ningishekisa sengakanani ngikhuliswe ubani umuntu obhaka isikole. UJoseph agcina sathatha umsebenzi akawuba bathatha umsebenzi ama uma ke. Khona mfana. Ba ngenhlonipho ngiyakuthanda babami. Ma ngifuna ungiphendule la. Nangishiyelani nokufanele phela ekuningi ngiyabuza okay sengikhulile la inhlupheko yami ngikhulisile nangibona ngindoda namhlanje nginomntana ubitumela una 19 Livile lo. and bengihlale ngifisa isifiso sami ukuthi ngimakhela ikhaya nje benginganakhaya Andithi wathathwa nguye kum. Usifanele bengeke azasithathela ubaba wena wabaneka nokoseyisi ma uyabona ukuthi ngitshele sisto ufanele wangitshela kahle ebekhohlisa ma akholakala ukuthi ufanele beyangithanda usifanele beyangithanda usifanele and usifanele azange ngithathe kini wena wabaneka nobosesi nobaba sithatha sitatlaza so yini no namhlanje sifanele ana 10 years beyangangithatha kini angise parking nifanele bengekaza yenze lento le nyala ngobulele akakwazi uphendula ma uyazi into uqalela amanga awadibani nenyana nadi khundu angeze ngithi ngiyahlonipha noma mama ungangikhulisanga umama angeze ngithi uzikhethela nabo ukuthi alingomama okay namanje ke mina ngiyazikhethela ke anebe nginapho years ngakhona ukukhetha namanye yazikhethela ke usimama usuba bami masilungise le mamela ndikuchazele ma nawe singiyabona ingathi uyofana nalabantu basemzini ayikho into sizoyihlanganisa mina naye awunaku nokusola ngihlupheke nikhona niphila so awunaku nokusola bendiza kufumana phi ke ngoba kudala ndikufuna bendizawuthi umama wakho uyagula andikwazi ukubhala Anele uyagula ndidla iipilisi ngendaba yenu since kwaduka ngendaba yenu ndidla amapilisi since wabaso okunjalo andinangathani ndingabulawa ngamapilisi ngesimanga sethu ngiyethanda ma ndiyakuthanda boy sizayilungisa lento masifika phansi sihlale phansi sibonisaneni ndikuchazele kakuhle Anele ndikubalele kakuhle mntana jonga bhuti wami into endizaxelela yona into yobana size apha nje size sinethemba lento yokubana noko sizanidibanisa udibane nabo sisi bakho indlela esayenza ngayo loo nto leyo into yobana ubanike abazali bakho ithuba loba wachazele eyabo incazelo yoba kwenzeka sure actually I don't need any explanation for you ngibongela ukuthi ngibatholile ningasangichaziseni ukuthi lapho kuyoba namanga kube nani okay impilo asicala fresh ba engakutshela enye into engale wasibangela yona mina no Joseph nosifanele uyabona ugcina sakazifanele inye igama azibiza ngo Joseph azipha lona place of safe ba wasikhosela enye enga
enye ukuthi niwesithi noma sehleli sithu sagcina sesithi uzobulalwa yithi ngenhlupheko lo sifaka kuyo ma mina ngeke ngiyakuthanda baba that's why bathi blood thicker than water Anel ba ngiyakuthanda angifuni any explanation kuwe ngicela ubona bosesi yinto engangijabulisa empilweni nami and ma please ma uyagula but try to change your behavior usola wrong akazabe right yabona imistake yenzekile into endiyibona into yokubana into enenzela ubuhlungu wena abazali bakho yile situation kaSifanele nokungabikho kwakhe and ngokubona kwami I think it's a very painful point for you. It's a very sore point. It is because uthethe umsebenzi wabo kimi namhlanje bona sebathini wabaleka nami umntana ona 10 abaleke nomntana ona 4 it's just that mina actually that's why ngithi leyo ngcono style afresh and move on because into le abangithathela yona it doesn't make any sense to me yabona awuza ngithi mina ngcono trust mase bengihlala nidlani noto noma nginganani ekhaya but mina bengihlala nami ngifisa each and every Christmas ukuthi kanti owami umndeni kuphi nami ngicelebrate na uyazi ukuthi ngagcina nani ngicelebrate iChristmas right sir Ngiyakutanda still angeke ngizondela ama mistakes akho mina Bengicela ukwamkela apha ngempepho ukuthi ngihamba nawe amukela anginankinga sala ngikadiwe but angazi ukuthi ngikade kubani singachisa la waza boy mina tate bangiphathi ngiyathandaza ngiyacela ke Mantsondo amahle uAnele ndimfunene namhlanje uAnele ndimfumene xa kunamhlanje nokuba uSifanele andimfumenanga ndiyabonga Mantsondo amahle ndiyacela kuni mahala sokuphitsho boyemnye bonqolo umselo bovela mbhenzele nihambe naye nimkhanyisele thini nasekhaya nokuthi sifumane umntana wakhe ndifuna ukuthi simfumane ndiyabonga Mantsondo amahle ndiyabonga mahala angibona nami ngisacela sikhulekeni Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Sorry boy Ngiyakutanda Ford siyavuya into abana sifumene utate benesicelo ucela uyosibonisa apho uJoseph imbeke khona nizokwazi into yobana yomvakashela senzela let's do that man. Beside of it was like late, about 5. But I know what this is over as the family in Zobakom. And I'm sure now you learn to learn what being peace and I'm going to one day and I'm pagely Yabazi aba bavelileyo ba Sis
eyona nto anikhalisani nodwa sikhala sonke kwaye ndiyacinga into yokubana uAnele unabantu angabaziyo apho. So ndizawucela into yokubana sizame ukumazisa uba ngobani na abanye aba mhlawumbi angabaziyo ngobani na. Sayiphumela mbuyelo. Ngiyabonga Nkosi zasethi. Ungakhala. Hayi. Njani? Wena ubani ka? Ba. Ngubani? Jo. Ngubani mina? Anele. Ngimponde na ngimponde nabatshana bami kanti wayingene mina nabatshana bami. Nabatshana bami. Ay. Mbona malu wankamala. Ngasakhali sis. Ngasakhali. Isifisa kamnandi into yobana sikwazi ukudibanisa usapho olu lakwaNtsundu. Ngolo hlobo ndifuna ukuthi abantwana balapha kunye nawe Anele phambi koba sinishiye ndizawucela nje ukuboleka nina sisi noyithu nawe bhuti nabazali sizokwazi into yobana siqale engxoxo lena sizoxa sinishiye noko sesiyazi uba sishiya ikhaya linoxolo. Ningandinika elo thuba uba sizame leyo into. Cela singene ngaphakathi. And then ndifuna uva kuni as osisi and abantwana bekhaya bebekhona ngelaa xesha. Amabali awadibani. Kukho ibali elithi into yobana baphuma apha endlini behamba nayo utata. Kukho ibali elithi baphume beyokhangela utata. Kukho elithi into yokubana bebeshiwe efama apho utata bephangela khona. Kubekho elithi into yokubana bashiwe epakeni. Ngokwazi kwenu nina wayesemncane Anele mandikutshele zendehlukane nawe ndasuka apho sesisebenza khona nomamakho Tata khawulinde lena yinyani emsulwa makube ngenhlonipho bona ngicela wenzele mina ififi yabona the day uzodecide ungitshela iqiniso sizathetha sengikhulile sathetha sisodwa manje
usifanele akasekho. And lama site maningi store. That's why ngithini manje ahlahla angisahali nokuzwa ngalo ngifuna ukuchubeka ngempilo yami. Nabo sesibamba azi the only thing engicabangayo ukuthi ngithola umsebenzi ngisebenzele ifamily yami. Yabo. Lo kwenzekile. Ngiyanithanda bazali bami. Lokho ela on uyazi inhliziyo ekhlungu ukuthi umuntu lo ngamgcina kudala so. Hayi khona kunjalo phela. But ukuqiniso kudala ngaphola mina phakathi. Ngaze ngafunda uku-accept ukuthi ubaba Muso fanele ungichazele ukuthi utata umuntu onjani from asakhula aggressive nana and angijudge ngalo. Ngiya understand yabona. Elife ngeke sonke sifane. Nawe udlule ebunzimeni bakho usakhula nefamily yakho lo wadlula kiwo. And actually I don't want to go back there. Umfuna nethi sichubeke ngempilo siye phambili. Let's just bury the past. Danke boy. Bantakwethu amagama athethwa ngoAnele andifumana ukuthi akhona amanye angeqa kuwo. Ndivumelana nawe tata. Ngoba ke eyona nto sifuna apha uxolo. Abazali bakho badlule ebunzimeni kunye nesisters zakho nebrothers zakho. Kwakukho umlilo wayekhona apha kwefamily yakho. Andiyazi noba andiswa mhlambi ungamchazela ngeso siganeko. Umlilo wokuqala wabulala umntana ebhabisi. Kwathona ubhuti wami. Ngangidlala ngaphandle, ngangisakhula. West2 ngoba umama notata babengekho West2. Ngangino Anele West2. Ngoba ngangino Anele makuzoja kusithi impahla. Ngangino Anele umama notata bengekho. Babuya vele kuvuthe yonke into. Ngangisesemncane ke lapho. West2 ngase ngihlakaniphile bengishiye nomntana. Ngabeka umntana ebhedi ngaphumela phandle. Mama kwakunomuntu babemthathile bemhlalisa ekhaya. Ukuthi wathatha ikhandlela wenzani ngoba sasidlala ngaphandle. Ngathi mangibuyele endlini ngoba wayemane ethi ngingabuyeli endlini. Ngathi mangibuyele endlini ngathola ubhuti wami sekachile endlini. West3 ulo wachisa usisi wami. Ndingathanda nova kuni into yokubana xa nimbona eTV evela enqubeni yethu nive kanjani? Uqala ukubona le TV ngiyangahlangana kakhulu. Ilanga lakhona ngilale ngingadlanga. Zange ngilale nokulala mangibona ukuthi ulala estradini. Ngingakhona nokwenza nix. Bese silahlile nje ithemba njengami vele bengililahlile ngokukhula kwami. Ngoba yimi engimdala manje. Bengingasathembi ukuthi ngiyophinda ngibone ubuso bakhe. Kodwa ngithema ngimbona kwaba khona into esisukayo kimi. Kakhulu futhi ngijabulile ukuthi ngimbonile. Kuvuya mina ke noko xa kuvuya nina. Ndiyathemba into bana ke xa sisihambela phambili sawuhluphana ngothando kakhulu. Kwaye ndiyathemba into yokubana ningandithembisa into yokubana nizayiqhubekeka nayo le ncoko lena. And ke with that ndicela mna ukunishiya nizokwazi into yokubana nibonde niqhubeke neplans zenu ebeninazo malunga nokwamkela ubhuti wenu kweli khaya. Ake sibambaneni bantwana bami njengabantu bendlu. Sashota sashota nami ngiyeza ukuthi khona abangeke. Hayi ndivuyile kakhulu. Into naye ngendathi ukunandihlangana naye nambona echintshile ebukhali. Mara andibuvanga ubuhlungu ngoba ndiyazi nabani na esimo ebekuso ebengamelekanga ukuso ukhulele estradini kodwa ezazi ukuthi unabazali. Tata ndiziva ndikhululekile namhlanje. Nobuthongo ndiyawulala njengomntana omncane. Enkade ndingasalali emalangeni. Ekuthi nje since ndadukelana nabantwana bami zange ndiyithole injabulo.
sengifini andindawo. Ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi ngiphinde ngahlangana nobhuti wami esagcina nakudala naye. Noma nje sesihlangene sesibadala sesinabantwana, but sizozama ukuthi siphinde sicale phansi sifundane kabusha ngoba sisazani. Ngijabule ukuthi ngijabule phakathi angaze ngayi like I can't like even describe it. Man ngijabulile like manje singine-peace emoyeni. Ngithole ubusisi bami, actually my whole family. Lava nami I had a belief which is one thing zobathola, but I never knew what name. Naso isikhathi sifikile hlangana nawo nanamhlanje la lekhaya. Sakho like I feel good about it. Ndathi xa ngiqala ukwenza le nkqubo ndathi into yokubana oyena mntu ndiyenzela yena kumakhulu wami ongasekhoyo uMantsundu. Ukuyazi into yokubana usapho lakwaNtsundu lishiya lidibene ndivisa kamnandi loo nto leyo. Ngalo mazwi ndithi ndiyanishiya papayini. Bukela sibonge kuSamora ngokusithulela ukusuka nokuhlala kwale ndaba ebenesiphetho uAnele abesifisa njengoba nakho egcine sitholene nomndeni wakhe waphinde futhi wathola nezimpendulo abezidinga. Mhlambe na uhleli lapho nje ungaba nenhlanhla oxhumana nalowo wakini owalahleka kudala uma nje ungathintana nathi kule fax number 086-511-7440 kusithumele ne-email kwaKhumbulaekhaya@sabc.co.za phinde futhi sithumele iWhatsApp 087-062-5738. Endabeni yethu emfushane kwabalahlekile kuleli sonto sivakashela endaweni yaseDeepslot khona la eGoli lapho sihlangana khona noMpho Khatla ocela ukufundisa umama wakhe uJohana Thukana. Asimnike ithuba mbukeli ngaphambi kokuba thina simkhulumele engelona dlozi. Ke nna Mpho Khatla ke dula Deepslot extension 3. Ke ngwaletše Khumbulekhaya because of ke nyaka mamaka. Ba mpolelela ba re mamaka o mfile papaka ke na le 3 months. So papa ba ntse a nkisa ko hae Limpopo. Ke be ke hodisa ko kwa ka mmele ya papaka. And then papa tla re nka di holiday a re tlisa Gauteng re tla re mmona mamaka. Mamaka na nwa bjala no tanyana. Like re monyaka ne re sa motholi ko ntlong. Ne re mothola ko taverneng every time. Lebitso la papaka ne le Peter Sonta Khatla. Yena a zanga antswenyi. Ke hotse monate everything ne ke thola mo yena. Le lerato ne ke le thola ho yena but yo Gitso bona re papa o tlhokofetse kona ke realize hore motswadi wa mama wa tlhokeya. Lebitso la mama ka ke Joanna Thukana. Le ka ba le re ba re mama ke Setsawa or bjang. Mama ha ke mama ha. Tsamaka ka dulele. If ya la pleka dula ke tsamaka ka dulele. Asimola tlele motho mo. Ne ke nyakana le mama e leng Joanna Thukana le ngwana hae e leng Nthabiseni Thukana. So anyone wa mmonang wa mtseba ne ke kopa hore a bolelle batho ba go Khumbulekhaya hore ke a mmatla. Mbukeli uma ungaba nolwazi ngokuthi singamthola phi umama uJohana Thukana sicela sithumele iWhatsApp ku 087-062-5738 kwakhohlwa ke nokusivakashela kuwebsite yethu ikheletha likashintshi www.khumbulekhaya.net.za saphinda futhi sitholakale ku Facebook ku WhatsApp kanye na ku Instagram.
Mbukele saqhubeka nohlelo lwethu la kusihlwa kanti manje sesingena engosini yethu lapho ngikufundela khona enye izincwadi ezivela kubabukeli kanti yakusihlwa ifundeka ngalendlela. Molweni kwakhumbula ekhaya, igama lami ndingu-Akhona Meyi, ngingowase-Sterkspruit e-Eastern Cape. Ndicela ukufuniswa umama wami uRwetsana Mudumo owandishiya ndineminyaka emithandathu, ngoku ndineminyaka engamashumi-30. Wandishiya eSterkspruit kwilali yaseMlamli, kodwa ngoku sendiseKapa ngenxa yempangelo yena ongowaseMusong eKwapha eSterkspruit. Bathi abadala bamgqibela esiya ngakwelaseVelkom eFree State akazange abuye ngezizathu ezingaziwayo. Obhalile ngu-Akhona Meyi. Mbukele mhlawumbe unolwazi ngokuthi kwenzakani kumama uRwetsana umama ka-Akhona Meyi. Uma kunjalo ke sicela usithumele ifax ko-86 511 7440 noma usithumele i-email kwakhumbulaekhaya@sabc.co.za. Ngaphinda futhi usithumele incwadi yakho ke-WhatsApp kule nombolo 087 062 5738. Mbukele ezithombeni zabalahlekile kuleli sonto sivula ngoRilebuhile Litsiye ophinde aziwe ngoSiyabonga Khumalo ocela ukufuniswa ubaba wakhe osesithombeni uSithembiso Khumalo wase-KZN. uSiyeng Makaba waseLesotho ufuna udadewabo osesithombeni uMaredi Aloysia Sephaka owanyamalala kudala. Kanti uNicole Peterson waseDelft e-Eastern Cape ucela ukufuniswa umama wakhe osesithombeni uMargaret Peterson noma Yvonne owanyamalala eminyakeni eminingi edlule. uAzwina Yewi Bhada osesithombeni ucela ukufuniswa umfowabo uMkondeleli Bhada agcinana naye kudala. Bese kuthi uBusisiwe Siyothula wase-Eastern Cape afuna ubaba wakhe uSipho Khononio Cele noma Mathwayisi waseMbumbulu. Umndeni wakaNcumalo nakwaPhakathi bacela ukufunisa indodana yabo esesithombeni uThulane Innocent Phakathi waseMadadeni owanyamalala ngo-2021 elibangise eThekwini. uPhapang Sifika waseLesotho yena ucela ukufuniswa ubaba wakhe uThabiso Sifika osesithombeni odume ngelika Lunch owanyamalala ngo-1986. Lunch Thabiso Sifika khumbula ekhaya. Bese kuthi umndeni wakwaSihata ucela ukufuniswa ingane yabo esesithombeni uFrance Rasetti owayesebenza e-OR Tambo International Airport ngeminyaka yo-1980. Nangududuzile Hlatshwayo wasesibukeng ucela ukufuniswa ubaba wakhe umduduzi osesithombeni angamazi. Kanti lapha esithombeni sinobongiwe Gladness Ncanana wasempangeni ofuna ingane zakhe umqamelo Piankos Mkhize kanye noNtsika zamaswazi kubheka abagcina ukubonwa kwaMashu naseHammersdale. uNhlanhla Ntshangase waseHarmony Hill Village ufuna umndeni wakubomama wakhe ongasekho emhlabeni uConstance Ntomzodwa Ntshangase osesithombeni. Mbukeli amawele uSindiswa noSindisiwe baseSterkspruit bacela ukufuniswa ubaba wabo osesithombeni uRhoda Nicodemus Sindikolo ukhonjwa ngapha ngasethokoza. Bese kuthi uAmanda Patricia Msimango acela ukufuniswa umama wakhe uWinnie Msimango osesithombeni owanyamalala ngo-2010. Mbukeli sivala ngoRobelina Barbie Mashavane wase-Ivory Park ocela ukufuniswa umama wakhe osesithombeni uElizabeth Queen Dofile. Uprosisa malume arabage nna ke nna Jimeng Jimengisa Khala sihamba we. Untate bagali mo mme. We batho we. Lode ngifile ubani. Enye indlela ubengifisela ukufa ngingakafi. Azi usihlupheka kanje baba kanti ukhona. Bengingakasho mina ukuthi so angisayingeni indaba yenu. Mbukeli
silalele omunye futhi umndeni ohlangene emva kokudukelana usho omunye umndeni othokozile. Asiphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo khona lapha ku-SABC1. Nilale kahle.